wamkelekile shushuma Eden Prince bafethu washo lo tata velaphi sashaya episode 10 I think episode 10 bafethu amkelekile NGC podcast next gen chat where we talk about everything and anything I mean everything and anything bafethu amantu bazasi blamani ya bafethu umbulela ayikho nje into eninzi bafethu bofinitsi umbulelo ndiyabulela kwinkampani ezithethelelayo kuma comment section amajita asiphinde lapho ngoba khona ujabula suka sithuke nje yabo siyabulela nje uba kulamajita asixhasa bafethu kaloku sendaye uintroduce abantu ngoba umuntu uvene ibize ngendlela engafuna ubizwa ngayo kodwa khona umuntu obuyileyo siyabulela ukuthi wabuye ekhaya siyabulela siqale ngaadvocate ngesiqale ngalwefika madoda mina ndingohlomza bafethu taheshi bathi ngu-advocate abandaziyo ayilapho mina no-avela bafethu banibiza som-ave kodwa-ke izinkampani zinibiza cameraman bengale behind the scenes bafethu hayi noma seniyazi le podcast nelogeni ezingabi kodwa I think esona sazazi basifihla amakhubo okuhlala talk about everything yabo siyastake the ball khona uyendibule bafethu ku TikTok yabo i-approval xa bekhona yani ubona into ze-UN United Nations bekubanjiwe pha indaba yosisi ngemacani abortion yabo i-approviwe so i-abortion kwakunyanzelekanga akusazu caba uyofuna udokotela emacaleni yabo like sekuyinto vele ungayikhona sesibhedlela yabo alanoba ubungayikhona esibhedlela hayi bicholwa bicholwa qala like bengayonto vele recognize ukuba uzovele nje yabo yo abort yabo kodwa la itani yazi iqala itani ikhona indawo yabantwana lapho baya khona be abort yobulala noba umntwana kahambe namzali wakhe xa under age uyakwazi ukuziyela yena qhama sezibona imbomo ethamba umkhepha umntwana mama khengazi yabo lento ndiyibona irong nyana into abortion kwani uba umuntu ahambe yedwa fethu kodwa under age under 18 years seyo awenza abortion so like ni down lento ni stand down siyakhulunywa le ndaba ye-abortion like ndiyavula ubusana kusho like funa siqile kunaba like ndiyavuma asikomantombazane yabo because bathi bona their bodies their choices yabo kwanye my body my choice xa besisho ngaphakathi ayo yakho wedwa hayi wena baza mfethu uyabona umuntu okhipha umntwana hayi ningamane ndithi ngesixhosa kanye ngesipondo yinja leyo umbolayo hayi bafethu bakhona mfethu like abanye abantu bayenza ngesizathu mfethu ebona abanakhe sinokuvakala hayi ba like into right yabo but umuntu uyenza ngesizathu umboma futhi ayikanyenyani izomnceda ba ayenze abanye nje bayenza nje ungabe umuntu akapreventini kanti uyazayo bawuya so wena mndamo wena ungavela uhambe uyokhupha umntwana kanti ukuthini like wena baza mfethu uba ubunguwe lo mhlamba ubupha ngaphakathi ubungayithanda ngosomngaka uba wena mntamo bekumele uba wava wagqasulwa nje okanye athi ngwasenza abortion mfethu vele ingenzeki umntwana kuthiwe hayi akabe sakwazi ukubulale makazalwe seyisikeke wasikeka zezinto zalwe sesisidala ude bezoba right umntwana uyaqapha bangawusazomthanda ngalendlela ubuzomthanda ngayo ngoba bese right usoba ubuyoyenzelana ngasalena hayi kodwa ingxoxo yami mfethu ithi phofu andibasupport bathi kahle ubomi ufuna ngaqala yayibona sho so ufike ku early stage into zama embryos zama zygote what bathi kahle ufuna ungabulala into pha so akukubulala kahle ukususa okay ngicela ubuza mina yabona iqanda lenkukhu yaqaphela beqanda vele balixolika lifini yayuke ngaphakathi kuma ulibulala laqanda eqapha phaba kuzoba khona intshontsho phaba uliyeke phala fonelwa ngunina ukuthi ulibulala awusafana nobubulala umphefumulo lapho because uyazi babe kuzoba into le bathi kaloku akakabi ingubo umphefumulo basho kanjalo boy bathi abakabulala into ophilayo babulala kuseyinto basho kanjalo umphefumulo sukukhona but ungekabi iform yalento wena ingudwa kwayile ba ibe khona into ekhona lesho ba seyikhona kusazoba khona nenye iprocess kahle seyikhona cha ayikakhulu yabo kahle seyikhona hayi nathi siya relate kwento sobuya ubulalelwa abantwana
ndimdala ndimngakabazane namntwana uyabona hayi basizalisa okanye kwathina siyazi le nto bayabakhupha abantwana kodwa mfethu mina ndiye ndibona uba usube unelakhi kodwa ubaby mama wakho aceba umntana omkhiphile abanye mfethu bade bayofa mfethu bengazi umntwana yayo ade ayofa umuntu engazi noba wakwamithisa wayizoba nomntwana kanye ngexesha elithile hayi vengazi senzo like umzekelo lento isho ba babeshilo bathi imizimba yabo izigqibo zabo my body my choice onye wathwathi so masithi ke boy nako uqutsile yabo ukhwina nje buthele indaba bababulala abantu bethu uqutsile ngoyabo ngoku boy use uthi wena hayi ndiyavuma against abortion nabo use uthi wena yazi into mbulali andimfuni yabo abort ngamama mfana uyabulala mbulali yabo vele umbulali aqhubeke yena ke mfethu amkhulise so ungaqhubeka wena ngumondlo umntwana andithe ichoice yakhe umzimba wakhe kanti xa umbulele nawe ngendawo naxa umgcinile which means still ufuna ungangendawo noba ungaqhubeka uyikhulisa onto hayi ngamkhulisa mina mfethu because asambulalanga nje sekhona ndimfuthetha kusijika aloku wamntwana engalelanga yedwa lalwe nguwe yabo so ke ngokwena kumele umondlile umntwana uthanda ungathandi if ke awunamali yokondla vela ezuthatha umntwana but ke bayasithukosisa but ke wena unandaba nasisi unendaba nomntwana ya lo nomntwana ndaba futhi nomamazali yabo anando ba ngathi umamazali ungashatanga makulo mntakho yonto yakho bizo bayidonje so yeah speaking of abantwana bafethu okay isifo sinesifo andisele saqoba lento sonelisekile because isifo salaka okay kalo isifo okay ila isifo niyasazi sikoni kalo thina baza siphila kulento yokuthiwa siya summarize nje fast because want to qwaqwa so nifila kanjani kule njengoba ndithandile topic oba sithanda abantwana hayi kabi hayiba because bazosho umzela abantu ma comment section bayihleli nikhalaza abantwana nizi deadbeat yabona ngabakhulisa abantu abethu so asiyeso besithethe ngayo andifuna ulwana yile boy ba ithini into singabikho involved ebantwana bethu besezi infants ubaby avalathatha umntwana yabo amse home affairs akanxelelanga azobuya umntwana sesithi igama lakhe ngu-remote yabo utsho welo gama ke mnyamfethu andilithandi lo gama mnyamfethu kanti nami beningeza negama bengilifuna yabo umuntu avela athwala ibunzi ekuthwala inhloko enkulu ahambe home affairs okanye wasaza abemilulayo akanxelelanga mba nje home affairs ngiyamini ithi lenze nami bekhona pha cause xa ubheka usitifiketi khona indaba yotata nomama yabo nami nje bezomnika igama lami elithizile nami bangathi ngodwa interface okanye yabo igama eligrand ngoba uvela ubele uthi umntango ngegama elivela ubona hayi wena bazilule yonto ubuke wemkaya kwaSasa pha khule kuSasa zange wathi uba ubhalile igama lisatshintsheke hayi siyatshintsha baza urename uphinda ufake lakho lifunayo yes middle name lona gcina libubhadlile yena lanto le yasokolisa le indoni ebinzima ukusho qhaba uyobhalisa igama waye usufana nobusa bake nobake nje ubozo bakho ke waye ndibe nento nami enzoyiveza ba khawumnikile igama yabo nami lo nami nali igama lesibini middle name yami uzibani yabo ngone uvela umnika ngifuna ukubiza amagama abantu yabo yabo umuntu success yabo ndebhedayo wena umthini umntango ngegama lebhedayo yabo igama lo muntu lo ngifuna ingwani aliconfirm ni la du escalators umntango sesithi escalators la uzitebhesi khona uthong depot imvedu yabo depot ulubuzi ba ngamagama athina amagama avelaphi wonke la yakho nifuna ngathi mfethu amajita kuyicala le loba sibe present osisi shame ndiyavuma sizinja it's fine asiphike cha amanye ayiba abunjeni bami andifuna uba present kumntama yebo sho nami ndiyafuna uba present ngizama ukwenza ispace sokuba nami ndibe khona yabo because amose amanye amajita mfethu ayafuna abantwana babathathe bokhuliswa kwabo okhwini bangavumi yabo then umntwana ngasekhulile emdala utata lakho yinja yabo uzangafuna ethini ekube ndathetha ndathetha naye ngathi hayi lo mntwana vele umzise kumnani mazike mfethu zininzi nyani we ozibonayo like njengoba sithethe indaba le
le yokuba otata funeka bazame indlela hayi baba abazama ba present yabo ebomini babantu ababo bazama qha bama olida ba abavela abantwana babanga yazi ndona bazasi mina into ndayibona bimoshakala laphi phofu nami ndiyacingela bimoshakala lapho kweyani ba uthi masesinomntwana vele siqasixabana yabo ube wedwa nami benowayi ndithiwe nabantu bami nawuthi nabantu bakho like eyanto umntwana azizidibanisa kakhulu andithi saxabana saxabana sixabene ngoku into nomntwana phakathi angeyihambe kakuhle because thina sithethi kakuhle kuqala and niyacunukelana uyabona ke uba nje ufuna into nomntwana phakathi uyatwela lo okanye ngoba wazi wathi ngofuna umbona thi hayi uzombona athi uzokuvisa ubuhlungu ba awungamboni ayibona kezona utengo yabo uthi ngoceba uzimisela ba yho ndiyobona umntami lento le imthatha yamsoko utata omtsha nalo tata omtsha ngokuyena ucingela ba ngumndakhe lo uyondla nawe uthengana namajini makancame noba ningayapi ndiyephi ndiphinde ndibuye cebo umndami ngumndami ngoyakuthi mayiphume kweli lakho nje uphume kulo kweli kwasikhothama awujike bafethu hayi ayiyavakala fela indawo yonke kwamna ngosendihala ukuxwayisa amadoda basanukukhulisa abantwana ngengabobeni ningangicunikeli ke bosisi yabona nisasitha ngayo kwenye episode la eyanto yokuba mawumeet like mawuyozala yabo ngexesha uzala ngalo umntwana enyanzela iba makabe khona na so that uzovele kwenza i-DNA test kwangoku kwazi ba umuntu ukhulisa umndakhe straight angakhulisa umntwana omnyumba ingxeba yakhala abantu balahlekayo ngoba ingxeba yakhala lokho sisi ba yo awunithembanga wena wathi kwacimba hayi mntana ngasuka ndithembanga mase senziwe esibhedlela ayiziyanga kuthemba kwanye ngathini because uzobe kushiba ngumthetho le uthi ngumthetho sentsho ibe ngumthetho pha kaba basilamlele kakhulu uma i-DNA test yabo kawo into ndikusayo uthi owami weva besithi onesi akukho bantwana bangazubona tata la yabo yafana which means awanye ando babalekele into DNA test babalekani ba umuntu azumazi ukata mntwana kanjani nakazoma wefuka lo befede bedanga yadamazi enxanyana ngoku uze ulathi hayi nguwe kanti yabo kaloku uMaria weyiwana apha emhlabeni abekho babini uyazi bulalwe ngubani yena waphindwa lalwa ngubani waphindwa yakubani maye kundipha umntwana ndikamcela icebo sentsho onesi nje mbona nje besithi onesi akho mntwana uzobana tata baya kweyanto kuba if wena uyazibona utatakho umtata umntakho omazi safucele inkani ngena noba kuphi ilento ke nabo basinyusela basibulala abafazi bethu suthi bangababulali nonesaba anokhulisa umshana waphaya khila kwenye into andinothi ndikhulisela umntwana kangaka mna unesethi ngowami kanti angowami yabo ndithi sendimdala ngicima ndizoshiya amafa phande ndishiya kwivezandlebe ithi hayi mihleli niyazi ba hayi ndikho really kwezinye indawo uyaba unyana mukhona la ukhona hayi ngoni mandimpost imbhekile ithi yo bheke yandlebe yapha kuyithi yapha ekhaya straight kanti hayi wena uyazibhanqa wena Denga yonke umthandane siba yo hayi umbheki yandondlela nje relaxile sabayini umuntu akhumana embona vele kakuhle nje akho into ethini uyabaqhaqa kwaqhathwa wena uthi hayi sothi ngowa baby unemali incike yakhe ayivake ngocela ya boys nani yavakala bafika cha iwe nje phana ukuthinda lo uyithethe advocate mina into enyanyisayo i1 boy yabo funa si dissect nje le ndaba yabo sensitive word yabo zasikhancelisa usikhancelisa phapheni ubicisha sibethisa abantu ku live bongathi sithi sidlwe yabo zethu sibonile mfile indaba yePeople Movement yabo ndiyayivuma lento lokho kubuyelwa kuwe idea iphele ncam la kule pod lento sasithetha ngayo ngafuna ukuvuma awusibesa kuhlanga hayi insuku emfuthi live so boy sithi boy yabo siyavuma yabo ba abenzi bobubi sithi yabo siyavuma sisonga njalo live sithi abenzi bobasali cha indaba mfowethu zokutshintsha mfowethu iwe bebo People bothini ayizosandawo yabo vele ngiyavuma yenzile umuvi baxotoya iGBV ya recognized as a national disaster ngasikhuluma italala disaster alakho disaster national crisis yabo so mfethu bathi abafethu mfethu eyawe noba mfethu ungathini
awuzoyikhala phezulu ngeke isolve yabo ufuna uyikhe ezantsi yabo imazolena niphendula yabo ndiyaqhiba ngizolena ndiyaqhiba uthi omnye umjida mfethu andiyazi ba most yethu is fatherless asinatata yabo so sikhulise bomama yabo uthi ke mfethu umjida njengoba sikhulise bomama yabo vele siyayilekhisha father role bathwathwathwathi yabo vele asisiba bakhona amajida akhule yabo arongo ngoku akhule engenatata bakhona anotata yabo bakhona abarongo abanotata so uthi yonke into enzekayo mfethu iyobuye ibifault yomuntu ongumfazana ukhona izidlwengu nje mfethu yabo uyayivanza muyithatha ba ukhule alithi ukhule ungazi into ubona umama nje lekhulise ngayo bube soft on uthini yabo ngizama uye lento yeroot alibhemba umama bethu ba usihlungu lenqama makho khanye uyayibona ngizama uyiveza yabo so uthi iwe njalo mfethu ngesikwazi ukuyikhathula phezulu ufuna sibheke ba insusa isusapi yabo ingcamba uzaleni ba utheni ucebo wanje utheni somavu wanje utheni advocate wanje yabo sizama yabona nje namanye amadoda sawazi ukapholisa nawo noba ke mfethu singakwazi ezidlweni kwezi noba zingaphela kodwa ngalendlela kodwa nyani mfethu akekho umuntu mfethu ongathi ephilile saka avela sikacinga uba ndodle ngolomntwana ona 12 years ahamba 8 months mfethu 8 months kona nowaswelekayo mfethu umntwana mfethu hayibo ivulekile umntwana mfethu efile eBhayibhelini hayi bocingo waphela mngana hayibo ebazasi mfethu hayi ngane evansi abantu months andiqali hayi na udala sayiba bethi kodwa unyanisile noba funeke ikhiwe phansi nenze ukusubele engxaki ethizeni hayi banje asiyabathethelela asibathethelela mfethu uyothi izokubulawa no castrator yabo kuphela career so wena niyejele befana balekho ejele kodwa ingxakwena kayise umuntu uyadiscipline hayi ingxakwena kayise kaloku ijele lisincitsana kulento yokuba umuntu accuse right uyabo like engenzanga into yabo bakhona abasemajele bengenzanga into bexokelwe yabo so if ngosiyabulala sobulala nobe ngenzanga into yabo uyaqaphela baphayijele mawuboshwe ufika uthathwe namhlanje usiwe vele khona phayijele awufika uboshwe like ube sisiboshwa straight ngosafika uqala uhambe ayikhothe eqala uthetha ityala idivele into yakho bithini mase ivele into yakho owakwatho qha siyagweba 10 years ingenziwe yantweni manje wakuthi okay sesiboniwa nguwe inyani simvele sesiqinisekile ntambo one time uyasasgwebo sentambo qha because yabo ngoku lento yejele ungasho ngenye indlela ba like iyazenyusela icriminals because lo phayejele ezinye ezifika zingazinto uqaphela umuntu amosha la ngaphandle athi mase efika phayejele ebengazi into yeni bezibhemela izinto amosha la ngaphandle wabantu asifika phakathi khona into zenombolo yabo into njalo ufunda ezinye izinto mase ebuya qapha uzobuya seyimoda niqala hayi ba kakhulu hayi ba ulungisekile ngokuya futhi babuye betyebile yabona ka hayi ngapha andi cha mina ndithi bekuzoba ngcono kuthiwa ihash indaba yesigwebo ngoba lisentambo basibuye vele ngifuna ngathi bizoba hash be right ndithi mina boy ekwasho lo uMahlaza ngifama mfethu kuncithiswa okanye ziya iresources pha ejele kangibona ipost kangibona ipost ayithini kuthi ngathi yabona ijele lase Chesterfield bekupostiwe khalazi ba izibotshwa zithi zitya kayi1 ngosokanya zitshe kwaze uqhamuka umuntu ozothi nihambe niyoyobubhanqa nina ungayihoya kanjani into yoba abantu balambile phaya kanti bebevele beyothini pha bebeyotya noba bebeyothini yazike nazo efama ziziyo mfethu wabuza buzihoyelana nezibotshwa ezingadli noba bezingangadli vele lezo ndo mazife pha yabona unyanisile kodwa nje fama ze uhash lo bepost ba iziboshwa azidli bana 9 nje fama khoma festival okanye ma festival njengasezikolweni kanje fama kalungiswa mfethu yabo ilanga nje abayiboni mfethu ilanga nje befama abalicholo ilanga siyavuma mfethu vele bakhona abantu aba falsely accused abanye abafrenyiwe ngesilungu yabo abengenza nganto kanti futhi ngale ndaba yoba ekona le ndaba yokubulala boy crime bizophela ibizokwehla besazi ba once ndenza into ethile nje gate and say iproof izoba khona ila yonkini ba nguwe lo nansi camera uyazibona nawe ntambo gibela bulaleni yabo bulaleni akuphela wani bayo execution wani kuzanya isitovu ezisithokayo amba uthoka phada abole
bamthathe bomfaka emhlabeni ngoba vele ugovernment unazo indawo zokungcwaba ya na kwi-covid kaloku saphiwa iibheke eziyi-1 million ento ngoba kuyazi bazizawufa so yayikhumbula nokuthoma esigunjelwe amangcwaba ugunjelwe saphile waplanela usaphila wena uba uzibani uzoyolala pha yabona into endiyicingayo ngoku yile nto wena izongqona kaloku besinyanzele bayitest yabo hayi sobona yabo uhamba nale point ngwayika uthethe bra hayi indaba ye-covid mfethu ihlele bathi abaziyo mfethu yanoyiplani bezama ukuphungula i-population yabo iyeyiplaniwe vele kuthiwa isibaninzi yabo ya nami ngifuna ukuya Yabo. plans kwale nto kudeke mfethu dezinkinjule amangcwaba mfethu Saphila. kuyaziwa nje na bayi vele lento siyenza yabo cha uSunset mfethu waza nombuzo ogcina kanjani uthi uyayixaka lento iyamxaka lento yamabillionaires isakhona abantu abaloku be-concerned ngama-climate changes ne-overpopulation babantu abafundela imfundo imosha abantu yabo into ezifunda kakhulu ziqave nyana zizo lezi-concerned ngento ezingekhoyo zama-overpopulation isibaninzi yabo ntoni yam andizukusale esiyuda okanye lenzulini wathi zokusanzela entabeni la kowini abantu babhekela entabeni ebukhomanishi xa kuthiwa ngomhlaba sigcwala ngomntu umhlaba onto siya-overpopulate because xa ubhekela uya le komthatha khona umhlaba ongele wabantu ndoda umngakanani into ebabethayo le nto bangabi namali because befanele izindawo ezakhiwayo zonke ezinto abantu baspread bangagcwali ndawo eyi-1 ngenxaba ebhizana town incinci ibhizana kwabantu bonke basebhizana bazothina ungagcwali incinci ibhizana yabo tshithu hayi baninzi abantu ebhizana ngelapha abantu bambala khona intaba nje ezihleleleyo umhlaba omngaka la tshithu hayi overpopulated warawara awubheke nje ukusona le kobhageni unyuka uyotshona no-transito yabona bengoba kugcwala idolophu ngoba kugcwala idolophu azibona uyapha kwanikho nomhlaba awunamba zini kodwa bona abantu bakuthona town phakathi khona izikole eziduleleyo njengasetotala ezenileyo plus napha kwa-agriculture kweze-grounds yabo kodwa khona njengala xa se-China Mall loku yabo pha China Mall esa space isiphasi khulu yayibo sesinye space ngemva nangaphambili qapha China Mall la khona esa space esingapha bekhona esingapha iyo yodwa pha yonke yandawo ufuna ingena pha kwesa space China Mall kancane yabo isondela bona igate lakho naselingapha kwalona yabona bo bayabesondela bengena yabo obuthi bayayibhuda ngona basi ya bayiboxa bayo sizobheka bangabi imizuzu abonkulu ubheka imizuzu kuphela 23 minutes okay asipushe sibeshaya nabo yeah okay ayisoshana nemvala bokhulu nje khatha phali ndawo yabo futhi yavala senyama khona into endiyibonile futhi ngifuna ngathi funa sitendo sensitive yabo because funa siz address address ngcabanye abantu ezinye izindaba abazazi yabo so boy khona omnye ubhuti yabo azombiza negama yabo ulo bhuti mfethu yena uthi yabo boy kuyakwaze uthi abantu andibona abantu okay andiyazi bamzela abantu abafaka ngonyaka amantombazana ako 3000 and something amajita afa ngonyaka u 24000 and something amajita afa ngonyaka no queen aba offer umzela ukhuni toba bo 3000 sekulento bebeke ka people movement ibisenzeka vele siyavuma ba umzela within the hour nazi for queen aba 5 kodwa overall amajita afa ngonyaka 24000 no amantombazana afa ko 5k as justify kodwa yebo mocinga bula into okay abulala ba umzelo amajita amaninzi a depressed yabo bayazibulala akhona namanye afaka izandla zosisi akhona amanye afaka izandla zo tata akhona amanye afaka izandla zawo umuntu azibulala yena yabo kodwa abantu abulala khona ngamantombazana through abortion through umuntu awulahla in fact amantombazana ezamanyana alahla umntwana azala umntwana amlahla njengala ibridge yakhumbula konye ayeka umntwana pha ungayitheni kodwa ebhlungu kakhulu abaqola umntwana lahlela ebridge yabo dala ngoba chula amamezi toilet so iphone yami lapho ndiyaletha ithi way boy uthi umfethu
njengoba yabo amajita adla ngilwaxa beze kuthiwa zi-predators yabo men are predators dogs what yonke onto uthi amantombazana if ayikho maninzi azi-predators njengamajita ayilingani namajita cha yiniba amajita akareport kaloku lento uyisho nje bazazi ba ayazi nje ba out mayifika pha kumdlalo osephaya umdlalo sometimes constable Ndlovu ngitshelani uyabethwa wena uyabethwa umfazi awuyikhanda yini hayibo kodwa mase uthiwa uphindise noma ngempama iveni ipakapha phambi kwama fast and break mfethu isona kwathi isipiliyoni basi ongathi ungakumcupha umbone bakahle kahle nyani uyeza namhlanje uvela umthobula nje ngevideo umlinde nje wani umsukele wena ya ulinda aqala beligezeli la falisisimnyambo urekhode uxegiswe ungaphindisi uhambe uthetha pha kwivideo efana ntoni yami umngene enye indoda khona endiyaziyenza kanjalo yamxegisa umntwana athi uyathi hayi nansi ivideo ungayo ndisemapoliseni yamumsa emapoliseni kufike kwadlala ivideo kwathi asisi ubum-expect uba makhathini ubhuti umenza manje isigetile wena sakhuluma ubum-expect uba mhlawumbe makathini makahlale phaa umbulali kunobadlwele wathi ubhuti wathi mna bengazilwela lo ngawuthule ngeke kaloku veni bulawe nje yabo ngeke ikwazi kaloku hayibo ya kodwa ndiyayiva boy nditsho khawani fast ne topic yokugqibela before ufuna thawulindanga ndivala ngaphandle wani hayi wathawulindanga awuyazi Mike mkhulu wayizanyeni Mike nansi Mike so umkhulu wanga before aphendule uzame boy bingathinti lewe la vini ingakhalwa yonke le kaka episode so say language sorry tu so amantombazana lawo into ewonyanyisa mfetile amantombazana labe kwi-pretense wanye a-pretend ngathi nawo nkampani akabethi bantu ngathi amsula wona boy mfethu amantombazane yabona amantombazane some danger manzini yazi umuntu uyakwazi ukupretendela nxaba efuna okanye ubonile uba nguyobe wrong xa uyazi uba yena unepower kunawe ngoba uyintombazane ipower yakhe kuba uyintombazane qha kuphela yabo upretenda phaa phambi kwamapolisa yenze yonke into phaa azigcwalise uyazi azigcwalisa lo kampani yabo ungafike gcwala phenze amapolisa amthathe serious bambethwe nguwo yabo ndicela ukubuza bafethu xa utretishwa ngumuntu wesifazana yonke into ayenzayo hlele eqoka ngawo athi ulimenemene kuyo yonke into wena funeka uthini umuntu wesilisa funeka umbethe noba umenze njani mhlumbuzo wakho mbuluwa sizovala nyalo bafethu nyalo mandicinga mna yabona ngokwami if mhlawumbe ukuthreatenisa efonini uyayibo i-screenshot at least ungazithatha ezikhombisayo uba mhlawumbe nyani uthini uyakuthreatenisha evidence lonke xa kuyifoni ke ngoku ifoni yakwazi kwi-call ukurekhoda ntoni i-call ummamele ngwathethe izinto uthini usave i-call at least ke yo ungathi noba umbethile okanye wenzeni ube nento yokuzithethelela uba hayi isizathu soba mna ndenze kanje nakanje nanje nabo bungqina and ndake ndeza apha emapoliseni yangathathelwa ngqalelo into yabo uyayibo into kanjalo alilonke uthi mkhulu wami iba ne-evidence thatha i-action suthula nathi sikhona zabafeni nawona sokusileka hayi sokusineka vele okanye before uthatha i-action kuyo okanye mawucinga okanye uzilwele mawuthola umuntu othreatenisha ngokubetha kanje uqala uyoreport aqala phaa vele bafike bakuhleke yona action thetha ngayo hayi action le okay bafethu ndicela uke ni-understand nizonibalisela ngestory sanamhlanje yomkhulu ngicela ifavor yabo sizoyidropha le episode then sirekhode nani ngoku ngicela sithi ze fast nje cobheka imizuzu lami mingabe sihlale nani uze la phambili ubonakala 22 okay mashayi top yokugqibela bafethu hayi mkhulu wami uzohlala la nobabini uzohlala la push yabo so bafethu hayi niyavakala bafethu yona ufuna uyibringa mfethu towards because ngene nabona nento ngathi ibhadli labo
abantu bashintsha i-profile picture zabo basifaka u-black yabo iphela indaba ka-purple ayiphilanga kodwa iphelile yazi ngene iqaphela black so man ublack uthatha ukuthini ngiyapha nkampani yapha ublack uchaza ukuthi wonke umuntu angifuna ukuthi zikaka kodwa eziways zabo abantu ba umzelo udepressed une-anxiety udeal with a lot of stuff so ushintshe ya profile picture ngasikhuluma hayi lo mjita lo ushintshe ya profile picture ya DP ushintshe ya DP ke mfethu uyifake in black usho ba kuninzi okwenzeka ebomini bakho so uzame ukunceda so nithini nabafethu sizovala ngale ndaba nitendo zama anxiety nama depression izinto ezikhona noba nje uboniswa ngobuAmerica nje ukuthi depress bonisiwe okanye kwenzekani hayi izinto ezikhona mfethu baninzi abantu be-depress apha kakhulu hayi namzosho izinto ezikhona mfethu kwalena lo abanye abantu bade bathaya udinga itherapy wara wathini lento sube unazo ezinto ezikhishwa yiyo so abantu abathi izinto ezingekho yabo like into endiyazi mina mfethu ikhona andisho bezinyazika yabo si stress yabo into endiyaziyo si stress kaloku iya lapho kaloku ihambisana nayo i-depression anxiety lapha i-depression so qali stress yabo bathi ikudla bese seyihleli yangoku nabona ukhihlala asekudala siphethe ngesistress siyasidlula kulomthambo uqaqambala that's why ubudwanya sethu depressed wara hayi kona bafethu sizovala nje bafethu if nje udila with something as nobo into maskate la kodwa ngifila ngathi ngamajita angakwazi uexpressa i-feelings zawo yabo because nami ngumjita so samajita so by 5 landlini if umfethu uyazazi ba unengxaki ethizile mfethu zama uncedo mfethu yabo nabuze umngane wakho nobuyile entabeni yabo uyogqwala lapha entabeni mfethu liluwedwa eyonto mfethu ikusebenzelayo mfethu umzolo into esebenzelayo mina no advocate nganqine nentwana la endlini usamavu uyayazi lo msebenzi la ngede nditsho laba into so into esebenzelayo thina igaming yabo siyazipixela labo if ndiyazaba banengxaki mina ngizingelela kuPES ngizingelela kuFIFA ndiyadlalela ibasketball NBA ndizoba grand yazo noma ukuthandaza ukuthi lo ncede okanye ndiyabo nje if khona ndizama something kube busy yabo kuphela so bafethu thank you for tuning in bafethu thank you for supporting us thank you for showing us some love bafethu siyabulela nyani bafethu siyathuthuka bafethu asiphelelanga apha sokusisho bafethu asiphelelanga sana Python sawushama video la Python business soyenza bafethu ininto siyabulela mfethu shout out ibhoda ayangibona la isitaba phela dibane ngibhoda kwa shout out kuyabhoda mfethu ngiyabulela shout out kuninonke phofu kuninonke bafethu kampani thank you bafethu ngosixhasa I think obvious episode ezodrosh hayi le nansi episode esodropa lesishuta next hayi obvious abafethu qosolele emkhuluza ukuyopressa pha la button li red danko bafethu danko